kalak ban delete ya ke video, kalak ban terminate ya ke channel, kalak ban remove ya ke video jong phi naka channel jong phi. Boleh fikir perlu besai pe ke video jong bat besai kersan ya ke channel jong naka porsa ke por. Mentangan wara itu ya ki update jong ke YouTube mo jong menta match aja rakosan. Lalu tikwa ke YouTube jong phi kan ne ban like nak jeng sak terminate nak jeng sak suspend tepe yang ke video hadu bakut namar bale nesna kan video ba don ki perlok dengan balangat hakine ki upload kila sak demonetize ke channel sak delete ke video sak suspend ke video unda terta ma te dang ha ki banai beladet melasna ke video ba shwa ka live hoy tarik Desember 2021 de ban resubmit dia ya ke US tax information penrek ki perlok dengan kita ki bampatiaw ya kata menta ke channel jong ki kala long demonetize wat la kala de ka channel ke balawan advertisement ru menta kamuan advertisement so te ke jing du nong ka de nak menta jong kitu ki try jong ke YouTube channel te no ta ka daw na rai kum kini video nang ne sakmat ngan spene kum kini ki tips mo bat ki updates jong ke YouTube nang ba kan long ka jingrap nak menta kitu ki ba kem tip ha nak mta ki bala tip kabyang mlele maki kla tip hi hendrenga ngasna ga video nam ta ki perlok tanga kiba don kam ya ke jingara te ka updates ke benengkong hangne kalang ba ka jing upload ya ki video ha ka baide bat ki khna khulum khna mo laga ni penni pelat ya ki video jong ki khulum khna ka YouTube kalak ban delete ya ke video, kalak ban terminate ya ke channel, kalak ban remove ya ke video jong phi naka channel jong phi. Te nak ta kadau shop upload ya ke video jong ki khulung khna da pechwa kade nak benta kano ka benta ba phi ring ya ke video jong ki khulung khna. Tengah try kelas untuk halor kata ka update. Sakawe ka update pada kino ki channel ma ki YouTube channel ki website penni ya kene ki applications khalai ma ki gambling apps ba kene ki khalai ma te wat la ki dei ki apps ki baladon po Play Store ro kala ban delete ya ke video na channel jong phi dan ni kala ban delete no ni channel jong phi kala ban suspend ni channel jong phi kala ban terminate ke channel jong phi ha kano ko por namar ba uneu artificial intelligence yang ke YouTube engkau ulang besar kai baban kat jadi ke berkhoi mo te nak ta kadau na ajing mod ya thi ba kan ba bangin num kwa raha ya katuka sponsor bagi yo nek tu gambling app nek tu application kiba set pen i kumno kan khalai kumno kan kamai pisa kumno kumne kan tai kat mo te knang ba ka channel jong phi wat ada ga de ka jing kamai ka barit ru re ka ban ne pat nya phi tengah try ya kane filasong to tenang ta sakawe pade ya ka jingko jingkha mo kino ki YouTube channel ki bapni sapang ka jingko jingkha ya ki dawai ki dashen lada ni ai jingmot bakla jingkai bakla ya sapang ki dawai sapang ka jingko jingkha ya ka taruh ke YouTube kanam aila mo tang sulap ba pi ai jingkai bakla hikum ai jengmut bandi dawai kumne kumtai klem da tip bah klem da long profesional hak tu ka benta kaya kataro ke YouTube kanum aila kala ban delete dan terminate ya ka channel tengah try kene kelas ngoto te sobhaya but laga pikwa ba pinum sem jing e yaki ba pinum sem jing e ha ki YouTube channel jong phi namar ba chisin ba la don jing ak channel kasim por ha ba pin recovery tik e brokhoi sisin bala yo copyright claim, copyright strike, reuse content, terminate, suspend hangne nang tai mla upload video kumne kum tai ta mo te daya bot yang kat kum ki guidelines mo jong YouTube da pik bhai ki guidelines ki policy jong ka YouTube te tang kat ne ngathai class mo tho khoble sibon ngin second do pat hakawai ka video